1900 و تفگرا نتویا 1925 شیخ سعید افندی و خالد بگ و هواری وان جبو بیرالینا وان پاکروانین تفگرا نتویا کردستانی دقیقی بو رزگرتنی و بد خوینن ونهربن وهربجن خير وخشياتنا سلسلة وسلسلة في قابل توازن ميوان مي عزيز وأخطوان هجا ورن جيخ وبقرن كك شيخ قاسم كلام كفرمو ورا كك تعصين سواد وهر وها كك محمد جان كلام كل جيخو بدل میوان نیجا دوباره خیراتنا و همیان دکم بو کنفرانسا ست سالیا تفگرا نتویا 1925 و بیرانینا سروکی هیجای تفگری براستی دماکو هر وها جبو پاکی و پسکی کویه ج ساسکری و کنفرانسی نه ما بخواندن با وانج گلک سپاس دکم دما بخواندن تشتی کو جمراحات رو گوتن تنی از آخران بود لی پاشی باری مودراتوری جی کتا سر من خمناکا موی باری جراکن لی وکا مودراتور آخران باور دکم از پیچکی تورپیل بخواه بکم پیشی باخ جورتی در کبت و هر وها دورا آخافتنه
بدم رێزدار میوانی عزیز کو هاتنه که شیخ قاسم فرات و ji hindir da ji malbatê basa tevgera netewiya 1925 bike. Mamoste Tahsîn Sever her wiha ew jî neviyê Xalid Begê Cibrî ji her du aliya ve ji alî dê û alî ba ve jî ew jî basa tevgerê bike ji 1924 şûnda. Kek Mehmetcan ew ê weka nûnerê her du partiya Partî Welatparêzê Kurdistan û Partî Sosyalîstê Kurdistan gotara xwe ya dawî vê pêşkêş bike. Ez bi xwe jî ser pêvajoya rêxistiniya tevgera netewiya 1925 yani ji Cemiyeta Tealiya Kurdistanê heta Komîta İstiqlala Kurdistanê paş vî tevgera netewî da alî rêxistinî çi hebû ez ê bi kurtayî basa wî bikim. Ji ber vê yekê ez axaftina pêşî wê êmi be ji bo ku ez karibim karûbarê xwe bi rahatî rêvebirim efo bikin. Şeyh Kasım û Kek Tahsîn û her wiha Mehmetcan yani ew tiştekî ew bû yani ne ku min xwest lê barê moderatorî ket ser min min dixwest ez pêşiyê gotina pêşkêş bikim û paşî ji ortê derketim. Kek Bayram Bozyel serokê Partî Sosyalîstê Kurdistan jî yek ji axaftivanê vê konferansê me bû ji ber ku Kurapê wî koça dawî kiriye vê gavê çûye goristanê nikare tevlîme bibe ku bigîje ew jî were tevlîme bibe. Da axaftina xwe da bi taybetî dixwazim ser alî rêxistinî yani teşkîlatî tevgera serildana netewiya 1925 rawestin. Lewra rêxistina amedekara tevgera 1925 ji alî hinekan ve yan bi nezanî tê ji bîrkirin yan jî bi zanî tê veşartin. Çinku tevgerekî civakî û neteweyî ji pêvajoya wî ya gihaştin û rêxistinbûnê bêta xwedkirin ew tevger wek tevgerekî ferdî tête nîşandan û bi vê awayî jî ji aliyê wê siyasî û netewî ve tête veşartin. Di encamê da mîraskirin wê civakî û siyasî têne manîpulekirin û xapanin. Ji ber vê yekê di axaftina xwe da dixwazim bi kurtayî basa pêvajoya rêxistiniya wê demê bikim ji damezrandina Cemiyeta Tealiya Kurdistanê heta rêxistina Cemiyeta İstiqlal û İstihlasa Kurdistanê ku di mahkemeyê wê demê de hatiye binavkirin yani Cemiyeta Serxwebûn û Rizgariya Kurdistanê. An jî bi navê xwe yê din Komîteya İstiqlala Kurdistanê yan jî bi navê xwe yê Kurd Cemiyeta Azadî. Cemiyeta Tealiya Kurdistanê Cemiyeta Tealiya Kurdistanê di hevdeyê kanûna ewela 1918 da bi serokatiya Seyyid Abdulkadirê Nehrî hatiye damezrandin. Kadirî Cemîl Paşa dibêje bi agirbesta Mondrosê ve dawî li şerê giştîhat û welatperwerên Kurdî yên İstanbolê ji bo serxwebûna neteweya Kurdistanê bi navê Komeleya Tealiya Kurdistanê rêxistinekî siyasî damezrandin. Damezrêner û endamê desteya rêvebirên Cemiyeta Tealiya Kurdistanê ev şexsiyet bû. Serok Seyyid Abdulkadir Efendiyê Kurê Şeyx Ubeydullahê Nehrî, cîgirê Serok Emin Alî Begê Bedirxanî, cîgirê Serokê duyem Fuat Paşa yani Kurê Saîd Paşayê Wezîrê Derveyê Berê, sekreterê giştî Hamdî Paşa fermendarê Tumenê bû, ji maliyar yani muhasib Kurê Seyyid Abdulkadir Efendi, Seyyid Abdullah, endam Miralay Halil Begê Dêrsimî, endam Miralay Muhammed Ali Begê Bedirxanî, endam Muhammed Emin Begê Silêmanî, endam Hoca Ali Efendi, endam Şefik Efendi Arvasîzade, endam Babanzade Şükrî Bek, endam Babanzade Fuat Bek, Fethullah Efendi û her wiha endamekî navdar jî
Profesör Doktor Şükrü Mehmet Sekban. Ligor gotina nivîskarê Pirtûka Doza Kurdistan, Kamuran Ali Bedirxan, Necmeddin Hüseyni, Reşit Ağa, Qazîzade Mustafa Şevqî, Mehmet Mihri, Mesulê Kovara Kurdistanê, Hemze Efendiye Mesulê Kovara Jînê, Emin Feyzî, Memduh Selim Begê Wanî, Abdulwahid Berzencî, Doktor Hamid Şakir, Law Reşit, Doktor Fuat Berxo, Abdurrahman Rahmiye Hakkari, Yamurkizade Aziz Kure Mustafa Paşa Yamurki, Hizanizade Kemal Fevzici Damezrener Revebru Endam Çalaki Komeleydi. Jixeyli wan kesan şahsiyetin veki Halil İbrahim, Halil Rahmi Bedirxan, Ferit Bedirxan, Babanzade Şükrü Bek, Babanzade Hikmet Bek, Doktor Abdullah Cevdet, Doktor Şükrü Mehmet Kemal Fevzi Bittisi, Ekrem Cemil Paşa, Necmeddin Hüseyni, Memduh Selim Begi Wani ve Mevlanzade Rıfatçı endamı peşengi de rexsini bu. Beguman li vê derê tenê navê hinek rêveberên çalak hatine rêskirin. Ji xeyrî wan gelek endam û xebatkarên jêhatî û çalak jî hene. Di hinek çavkaniyan da basa 206 şexsa tê kirin. Navenda Cemiyeta Taliya Kurdistanê li İstanbolê bû û li Diyarbekirê, Dêrsimê, Sêrt, Xarkût, Malatê û birûyê wan hebû. De hakkı rêxistinbûna Cemiyeta Taliya Kurdistanê da dîrokzan Tarık Zafer Tunaya wiha dibêje. Cemiyetê li her derê Kurdistanê şûbeyê xwe damezrandine. Li Diyarbekirê, Elazîzê, Erebgîrê, Xerzan, Xozat ta Dêrsimê, Erzurum, Wan û Adanayê şûbeyê xwe vekirine. Li ser hev 19 şûbeyê Cemiyeta Taliya Kurdistanê di nav sal û nîv û 2 sala da li Kurdistanê hatine damezrandin. Bu çi taybetî peyvan 19 şûbeya dibêjim, gelek cara rexnetê ku Cemiyeta Taliya Kurdistanê li İstanbolê hat damezrandin û wê derê ma. Nexêr nav demekî Kurd da şertê îro da rêxistinekî me nikare nav sal û nîv 2 sala da 19 şûbe li Kurdistanê veke. Cemiyeta Taliya Kurdistanê 19 şûbe veke li Kurdistanê. Cemiyeta Taliya Kurdistanê bi tevî pêkanîna xebatên komelayetî û kulturî ji alî siyasî ve jî dixwest ku prensîbê wî son ji bo çareseriya mesela miletê Kurd bêne tetbîkkirin. Ew daxwaza cemiyetê ji aliyê Şerîf Paşayê Nûnerê Kurd ve ji bo konferansa aştiya Parîsê ji hatiye pêşkêşkirin û wiha dibêje di axaftina xwe pêşkêşkirinê da. Li gor prensîbê wî sonî mafê Kurda heye ku devletekî azad û serbixwe damezrînin. Armanca esasiya Cemiyeta Taliya Kurdistanê ev bû ku bikare ji vê rewşa nû ya piştî şerê yekemî istifade bike, devletekî serbixweya Kurdistanê damezrîne. Ji bo pêkanîna vê armancê Cemiyeta Taliya Kurdistanê tevî xebatên rêxistinî û civakî û siyasî duwarê çapemeniyê da jî kovarên wekî jîn, Kurdistan û serbestî çapkirine. Ji ber çalakî û xebata wê ya li Kurdistanê hem de stilatariya siyasiya İstanbolê hem jî tevgera Mustafa Kemal ji rêxistin û xebata Cemiyeta Taliya Kurdistanê pir aciz bûn. Ji çêbûna peymana Sevrê şûn ve nerehetî û aciziya hikûmetê li hemberê xebatên Cemiyeta Taliya Kurdistanê hîn bêtir bû. Lewra bîmzakirina peymana Sevrê ihtimala çêbûna Kurdistan û Ermenistanekî serbixwe hatibû mêlanê. Di vê pêvajoyê da li Kurdistanê xebata tevgera Kemalîstê her ku diçû pêş diket û zixtên wanên li ser tevgera Kurd û gelê Kurdistanê jî zêdetir ditin. Ji ber vê ji alî hikûmetê ve biryara girtina Cemiyeta Taliya Kurdistanê hate dayîn, ji xwe beriya wê jî dest bi girtina hinek şûbeyên Cemiyeta Taliya Kurdistanê kiribû. Li hemberî tevgera Kurd û Cemiyeta Taliya Kurdistanê helwest û polîtîkayên Saraya Osmanî û heyeta temsîliya Mustafa Kemal yek bû bi hev re tevdigeriyan. Di encama vê helwesta yekgirtî ya İstanbul û Ankarayê da di Temûza 1920 da ji alî hikûmeta Osmanî ve biryara
girtina Cemiyeta Taliya Kurdistanê hat dayîn. Cemiyeta Taliya Kurdistanê bi tevî hemû kêmasî û lawaziyên xwe ve di dîroka siyasî, neteweyî û kultûriya miletê Kurd de helqeyekî sereke bû pir girîng e. Li vê derê tenê di çarçoveya bîrxistina wê demê de hin tişt hatin gotin. Ji bo agahiyên berfireh divê şert û rewşekî berfirehtir hebe, münasibtir hebe ku meriv karibe ser vê babetê gelgeşiyê berfireh. Cemiyeta İstiklal û İstihlasa Kurdistanê yani Cemiyeta Serxwebûn û Rizgariya Kurdistanê. Biryara girtina Cemiyeta Taliya Kurdistanê ji aliyek ve sistayî û bêmecaliyekî xistibû nav rêvebirên Cemiyeta Taliya Kurdistanê û ji aliyê din ve jî helwestên lêgerîn û peydakirina rê û rêbazê din dabûn dest pêkirin. Piştî girtina şûbeyan û ji hevbûna navendiya Cemiyeta Taliya Kurdistanê şûbe û komîteyên li Kurdistanê jî ketibûn nav lêgerînekî nû. Em dikarin bibêjin ku bi îhtimalekî mezin gelek endamên Cemiyeta Taliya Kurdistanê ketine nav lêgerîn û xebatekî îlegal û rêxistinên nû damezrandine. Rêxistina Komîteya Kurda Erzeromê di encama vê lêgerînê de bi xebatên binerd kiriye û bi Komîteya Stenbolê ra jî têkiliyên xwe yên veşartî domandine. Serokê rêxistina Komîteya Erzeromê Xalid Begê Cibrî bû. Li gor agadariyê Konsolosê Rusya dawiya salên 1920 da li Erzeromê bi navê Cemiyeta İstiklala Kurdistanê yan jî Komîteya İstiklala Kurdistanê rêxistinekî hatiye damezrandin û Xalid Beg jî wek serokê komîteyê hatiye bijartin. Li gor agahiyê İsmail Haqqî Şaweysê bi xwe endamê vê rêxistinê bû û her wiha di Orduya Osmanî de yüzbaşî istihbaratê agahiyek wiha dide me. Di sala 1921 de li Erzeromê navenda Komîteya İstiklala Kurdistanê hate danîn ku 24 qehreman têda cih digir. Di navbera salê 1921-22 de çi eşkera, çi nihênî hemû partî û komeleyê siyasî gelê Kurd û Kurdistana Tirkiye xwedan bin alaya Komîteya İstiklala Kurdistanê û bihev girtin. Ji bo rizgarî û serxwebûna Kurdistanê peyman girêdan û bi kontrpartiyên Tirkara jî yên ku li dijî Kemalîstan bûn dest bi xebatê kirin. Xalid Begî di çarçoveya armanca komîteyê da bi Simko û Cemîl Paşazadeyê Diyarbekirê û neviyê Şeyx Abdulkadirê Şemzînî ra li hev kiribû. Armanca komîteyê ev bû ku di navbera Kurda da yekîtiyê çê bike û serxwebûna Kurdistanê pêk bîne. Ji bo pêkanîna vê armancê komîteyê Kurdistan kiriye sê qism. Qismê yekem Kurdistana Tirkiye û Bakurê Sûriye, qismê duyem Kurdistana Iraqê, qismê sêyem Kurdistana Îranê. Ev gotarê yek ji damezrêner û endamê Komîteya İstiklala Kurdistanê İsmail Haqqî Şaweys. Bi tevî agahiyên wiha di bareyê desteya serkirde û hejmara endamê rêxistinê de li ber destê me belgenameyên pêdivî û agahiyên pir zelal nînin. Kesê ku di dereceya yekemîn de serkêşiya vê xebatê dikir Xalid Beg bû, ew mîralayî bû, kar û barê dewletê dizanî, pir kêrhatî bû, kesayetikî faziletdar. Li gor agahiyên xwecihî deftera qeydkirina endamê rêxistinê piştî desteserkirina Xalid Beg ji aliyê apê wî yê İsmail Ağa ve hatiye şewtandin da ku nekeve berdestê rêvebirên dewletê. Martin van Brunesen lêkolîner û dîrokzanekî Holandayê ye. Ew dibêje azadî rêxistinekî rastîn û ji 18 ya zêdetir teşkîlatê wê yên herêmî û planekî wî yê çalakiya nebû. Li gor hinek çavkaniyên din jî di 23 bajar û bajarokan de şaxê wê hatine danîn, yek ji şûbeyê girîngê rêxistinê şûbeya Diyarbekirê bû, li gor nivîsandina Qedrî Cemîl Begê Cemîl Paşayê Diyarbekirî şûbeya Diyarbekir ji van kesan pêk hatibû. Doktor Fuad
Kasım Begi Cemil Paşa, Mehmet Efendi Vekil Dave, Hacı Akti meşhur binavi Bavi Tujo, o Ekrem Cemil Bey. Divê demê de her wiha têkilî û xebata ji bo yekgirtina rêxistin û grûpên Kurdî berdewam bû. Di encama van hewldana da Komîteya Navendiya li Stenbolê û Komîteya li Erzeromê yekîtiya xwe têk tînin. Komeleyên eşkere û nihêniyên Kurdistanê weka Komela Tealiya Kurdistanê, Teşkilatê İçtimaiya Kurd, Cemiyeta Hêvî, Partiya Demokrat û Sosyalîstên Kurdistanê xwe gihandin hev û ji bilîvana jî li Ankarê Yusuf Ziya Bek û Mebûsê Bedlîsî bû û wî jî di sala 1922 da komeleyek îlegal bi navê İstiklala Kurdistanê ava kiribû û şavên wê li bajarê Wan, Bedlîs û Ankara û Stenbolê çêbû. Di dawiya xebatên yekgirtinê de Komîteya Kurda İstanbolê, Komîteya Kurda Erzeromê û Komîteya İstiklala li Misrê bi tevî hin grûp û rêxistinên din bi navê Komîteya Navendiya Kurdistanê rêxistinekî nû damezrandin ku paşê navê wê hate guhartin û bû Komîteya İstiklala Kurdistanê bi tîpê Kurd KİK yani Komîteya İstiklala Kurdistanê. Komîteya İstiklala Kurdistanê li hemû deverê Kurdistana Tirkiye bi awayekî nihênî hate damezrandin. Her wiha teşkilat û têkiliyên xwe bi rêxistinê li Başûrê Kurdistanê re jî pêş vebirin. Di raportekî veşartiyê bi hejmar FO 371 û 2021 ya Konsolxana İngiliz'de Komîteya İstiklala Kurdistanê wek berdewamiya Cemiyeta Tealiya Kurdistanê destnîşan kirine û dibêjin ev rêxistin bi wesîteya Dr. Şükrî Mehmed Sekban hatiye naskirin û her wiha têkiliya wan bi Şerîf Paşa re jî heye. Ji ber xweparastin û şüpheyê hikûmetê sala 1921 karargeha xwe birina Erzeromê û serokê wî ji Mîralay Xalid Bege. Qedriyê mala Cemil Paşa bîranînê xwe de dibêje rêxistina azadiya ku bi maneya îstiklalê de hatiye bikaranîn sala 1922 bi serokatiya Mîralay Xalid Beg hatiye damezrandin. Di raporta navborî de navê gelek damezrêner û endaman şûbe û serokê şûbeya kadroyên eskerî nav ordiyê eşîr û serokeşîran jî hatine nivîsandin. Li gor neqilkirina Robert Osor, Cemiyeta İstiklala Kurdistanê di nav xelkê de bi navê azadî dihête nasîn sala 1922 li Erzeromê hatiye avakirin. Li gor Martin van Brunesen rêxistina azadî di sala 1923 de hatiye avakirin. Rojnamevan Ogur Mungî jî dibêje ku Cemiyeta İstiklala Kurdistanê di gulana 1923 de li Erzeromê hatiye avakirin. Murat Bardakçî, Dîroksan Murat Bardakçî dibêje komîte di nav bera salên 1919 û 22 da hatiye avakirin. Li gor gotina Abdülmelik Fırat Cemiyeta Azadî di sala 1923 de hatiye avakirin û armanca wî damezrandina dewletekî serbixweya Kurd bû. Melaselim ji devê kesên nav tevgerê neqil dike û dibêje Hîzba Azadiya Kurdistanê di meha Hezîrana sala 1923 de li Erzeromê di mala Xalid Beg de hatiye damezrandin. Li gor nivîsandina Dr. Nûrî Dêrsimî Komîteya Kurdistanê ya li Erzeromê di nav sala 1919 da bi dîrektîfa Navenda İstanbolê ya Cemiyeta Tealiya Kurdistanê bi serokatiya Qehremanê Kurd Xalid Begî Cilî hatiye damezrandin. Her wiha Konsolosê Rusyaya Bolşevîk Pavlovskî dibêje Komîteya Kurda Stenbolê û Komîteya Kurda Erzeromê di nîsana 1922 de hatiye damezrandin.
لگور نقل کرنا ملک خالد وجده به فهمی بیلال بیجه کمیته استقلال کردستان در سال 1921 هاتی آوا کرن دناو زمانی که کرده لطوایی هرم کردستان شعبه خواه فکانیمه در راپورت نابوری دا درباره ریخستن بون شعبه ریخستنی لکردستان سروکی وان شعبهان ناو عشیرت و سروک عشیرین پشتگر کادروین پیشنگ و اندام لشکری ناو دولت و ارده عثمانی دا هاتن دیار کرن از نخوازم دم دریج بکم و باسا وانا بکم ایک بخوازنم کارنیه کنه شعبه و ناو سروک شعبه مسئول شعبه بیش قصورا مافو بکن با پیچی بگو این شوناوی بردوامه کمیته استقلال کردستان ریخستنه که مدرن بود جبهگاهی به آوایک ایلگال کاردکی و تشکیلات اویل سر بنگاه حجره هاتو دا هوناندن کومله لگور گوتارا اسماعیل حقی شاویس کومله لسر اساس هیلانه یعنی حجره هاتو بود چیکرین her helane ki pek hatmış 12 kesa ban 12 tekuşeran her nasikin lebele endamin her hücreye ki binavginiye seruki hücreyi pevendi bir hücreye ki dina datan. Navnişana hücre yazı usabu her hücreye ki nave khoy miheni hebu ku binave gulu giyayek anji binave deveru deviye ki Kürdistan'ı dahat nafkırın. وقت حجره البيبون ربانو سوغل ليلى بالشبين آنجي حجره شيا شا كو زوي شم وحجره قلجوك يارا قل جزينة نرجس قلولا بش ناوي حجره هبو ناوي وان حجره هديك ناوي جيا آنجي دبركي كردستاني آرمو سمبولين كوملايا كوميتا استقلال Kürdistan'ı usabu kalemeki dirij liser hübredaneki liser paçeki guşe pembu o bisimbila genim dina vanda ji xencereki dina qada hemiyanda ji roj hev ev ramzu nişana komite istiklala Kürdistan'ı dina kadro peşengin rexistini da kesayetin siyasetmedar Rovşenbir leşker ulema hebu lebeli pranya kadroin esasiyen azadi jisubayın Kurdin nav arteşi fekatibun ku pranya wan endamı alayın hamidi evi agahi ki dedeme Doktor İhsan Şerif Kaymazlı'na tekliya rexsina komite istiklala Kurdistan'ı binavendin veki Bagdad Halab Musul rajabu jbo revabirina van tekliyan ضابط وکی توفیق سلیمانی اسماعیل حقی شاویس و صالح افندی هاتبو وظیفه دار کنن ریوبرین جمهوریت کمالیست به همون ریو تکلین خواه کمیته استقلال کردستان به حساسیت دشوپاندن به هنجت بویرن بیت الشباب یوسف زیا و پاش سروک ریخسنی خالد بک دروجا 20 قانون اول 1925 چارا هاتا گرتن دوی روشاهانه در سروکی جمعیت سید عبدالقادر جستانبول و بریا علی رضای کوری شیخ سعید افندی را لسر ناو شیخ سعید مساجه کی خود گان همو کردپرور روشنبیر علما و گراگری کردستانی و وها دویجه جباب خورا ببیجه که لوی داره توریه کی جبو خواتی نمایه گر کاربن لوی داره خواتی گشت بکن باشتره او روشا کردستان باش دزانه و تکلین وی به خلکی را هنه خلق حرمت نشانی وی دده و گهداری وی دکه بلا لولات لکردستان رخصتنی دکه پشتی گرتنا خالد بگ و یوسف زیا بگ باری ریبر و سروکین مایی بیتر گران دبه شیخ سعیدی نمر و حوال خواتا رخصتن کرنا شورشی بردوام دکه خوات شورش 13 سبات 1925 دا به پیکاتنا بویرا پیرانی پیش وقت دست پیدکه
ایدی شیخ سعید افندی دبه سروک میدانی شورشی دبه پیواجوی دا وقت سروک کی سیاسی تفگری درد کبه پیش تفگر سرندان نتوی 1925 به چند مهین پیشیده جعالی چاپمنیا کومارا ترکیه به عنوان تفگر کرد تیتا بناف کرد لپاش به بریارا سروک ارکانی و وزارت دربا وقت تفگر ارتجایی و پاشورو تیتا نشاندان و گوربهشت شیخ سعید نمر جی وکا سروک و تفگر ارتجایی ده نشاندان به وی آوائی دوازن آلی سیاسی و نتویی تفگر سرندان 1925 بشیره مخابن اب نیرینا سیستما داگرکلی تسیره کی نگاتیف لسر بشکی گرینگ کردانجی کریه خلاصا تفگر 1925 بکدا همو ریبر و سروکین خوین هیجا بخوات و ریخستن کرنا کمیته استقلال کردستان چه بویه لگور ین بریا خرسی خصوصیت جدایل بیت ریخستنا نو هبون یک اب ریخستن ده شکل جبهه که نتوهی ده هاتو ساز کرن ده دو یکمین ریخستنا مدرنا ایلگالا کردستان ارد کردستانی هاتیه دامزراندن و کادروی وین ناوندی لکردستانی بود سه ریبازا دست نشان کریا تکوشینا ریخستنی سردانا گشتیا چکداری جبو تحامل و گلک سپاس دکم هر وها جه آخاتوانی بریزی افو دخوازم مدریش کرد و گاوه دخوازم دورا آخافتنی میوان بریز که تاسین سور شهر دو آلیه و جه آلی دی جه آلی باب و جی نوی خالد بگه کرم که اوی جه 1924 شوندا باسا تفگران نتویه 1925 بکه کرم که کتاس اون بخیر آتن تفگیر آتن سه سالی تفگیر آتن سه سالی تفگیر آتن 1925 آکر سه سالی آمیره 20 سالی دا ایش بوی خبات کرنه دیگری دا چاره خدانشی بونه وان چاره خدانشی دا سالی بیسینه از داخل خدا که زده پانلنا gelek hatiye kirin gelek kara salonda mesela nakşe kiriyor daha fazla dışta duvara yapıyor o kek sahip cali refisini de mesela şirube zaten efreyi agahtari da o anjina fazla hele nokta kemale belki kurtayı dışarı derbas mı از گرافیک حضور مسئول اشاره شونده چه قویه مجرد به سرگی به جای یکمی işte şer'i cihan yekemi roşlat da taybetil dünya ama taybetil roşlat da sistemek nizam ekli hatiya vakırın bir sistemi de makabı para kurda politik etiye yani hatiye perçe görün o şart perçeyi her bir devlet ekide bak peki hatiye bela kırın dema hatta şer'i cihan yekemi گرامی نتوی پروری کردی دو حرف اوکه میشه دو ایلم هم ترکی میشه نگیری نداشت کردی داشتی یک روشنی استانبولی دیتنه کی وانه گرامی وانا بنابر سیستم عثمانی دا هنگ مافی کردان دخوازم yani مافی گرامی که مافی کلترینه yani پس ستاتیکو Pariz'in yani statük icbur kurdaktır. Böyle şercihanı yekemin demiştir. Leyl sahayı Kürdistan'ı eğilim ekidi meyle. Mesela bir şefabedülen nehebi dahvaza ki devletun ya da Şeyh Abdüsselam Hazretleri Nesli haftada demasiri rakı.
Türkiye ve dahaznama şartı selam statü kişi bulundu bana. Yani o da eğitim dınava kurda da hemen cüda ben saha Kürdistan'ı her daim değil meselede daha radikal ve daha peşten. Ümitkarım değişim. Li tabi şerri cihani yekemin dınava kurda da eğilime gidin derdi sortu. Yani hem cihazlar münesebe haştan şunda idare itaati terakki, Griyari itaati terakki, Kırkırna Ermena, peştevi derdi ortaya ki idi Kürt yere xwe fikir yani idi bir Türkara bir şekilde ki nava devlet Osmanlı da tavra ve havra bijî şart û mercî kanne yani ben de evke fikrandına netemi ben şikestine ki şer cihaniye ki bu bir peşin şer gelek rekistin o Kürdan de avakır Jvana yek işte yani dermanı İstanbul ve Bağdat ile Kahire ama Ayya Kerim Kürdistan'ı abatır, Komite İstihbarat Kürdistan. Ben bahsediyorum sadece sen mesela avakırına Komite İstihbarat Kürdistan sen diyalog kavli gerek yani okey yani biz bir hatta bir siyasete le Kazım Karabekir de bir anı ifade edecek ki de Hazar mesela biz yakan da belaboka komita istikrar kete desteği. Biz yakan da kete desteği. Yani sen yapır münakaşana acaba bir da hatta avakırın bir söz ya da hatta avakırın na yani şu an yani demezelerine bir rekısını İstanbul'u paşa o yüzden biz yaktık bir hadi Carlos Hasan Hazar mesela biz de bir İsmail Hakkı Şerif Hazar mesela biz de yani Davya Bistan seri bir su yakında hatiye avakırın baydı sen yapır münakaşa ricamına yani bu denli de hatiye avakırın. Grandi tespit eder ya vakıda zaten leşkeri Kürt'ün yani efseri Kürt'ün illegal. Beriyavi ve okera habitine, Kürsan Taliceli habitine yani Ali Karya Şerif Paşa kırne. Bu işi kırdı zaman Ali Karya Şerif Paşa kırne. Mesela Hazbek ve demi bizim devkeda tekili de grani mektup değil kararı. Bu işi mektup gene kararı. Mesela mektup var, adres yemeğe 5 hap mektubu cibin başı pasında ne var? Şart, mahkeme istiklal şart ve derkef 5 mektubu. Mektup ekibi al cilleni uğraşan diye ne var? Belgename Sovyet'te. Mektup ekibi sanava belgename Sovyet'te Simpora Ayşkar. Acı Simpora nüfsanda burada bahsavuk etki. Bu ilgili demek ki cemiyeteki mehbu. Ev cemiyet amme jibo istiklal Kürdistan'ı gelek ve İngilizce rakabeti. Yani baba keşfetti. Gelek ve vari Ali Karya İngilizce jibo ders bakın gelek rakabeti ile encam neden? Yani bu saat bir şey mektuba falan. Yani demek ki beriye o ki naber hicde o Bistan'da hatta Sevgi falan gerek düğü var da Ali Karya kekirdi. Yani Ali Karya Şerif Paşa'dır. Berakabeti. Tabii ev neticede de Sevgi belki Amerika dema Wilson halbijatı mı var da? Amerika vekşya Afganistan yani siyaset dafaya derbi okyanusu terk isabeki vekşya Afganistan. Bu işi Sevgi Bekşan'dan Amerika'yı dünya tesir ki o sev kadıklar yani sev bir encam var. Şimdi de masahata avakırın o Peyman Rozani Peyman Rozani destektir. Burada mektubu hayır okeda mektubu hayır nava belgename mahkeme de derketine o pevaşwa roza selviye yani Ejip bin başkasın başkan ya Ejip diyorlar seden ne var seden hani telgrafa
dişine ji Lozan'da, ji heyeta okera, ji heyeta Türkara, dibêjin yani ew heyeta Türka me jî temsil dike. Yani mijal ev e. Ji bana yek şey bir baş kalsın. Ji bo wê hat belli ev mektubana girtine, lisandı ji bir başı kalsınlar. Doğan mektuba da yani ew kedibêje. Mektup hususi ez bakayım falan. Lakin maruzatınızın bir noktasını bile kabule şayan görmedim. Din ve millet hususunda hiç kimsenin mazeretini kabul etmem. Benimle ya hemfikir olursunuz ya da kat'i alaka ederiz. Hiç olmasa bir taraf var ki bazı teessüfüm olmayasın. Hiç asıl varmış. Yani mesela dinu okey münakşana. Mesela dinu millet münakşana. Beni üdadı bece benim tabiatım doğru yoldur. Riya, tefakkur, dalgavurluk vesaire yoktur. Başım din ve millet uğruna fedadır. Ev mektup bir sünne-i Kur'an'ı Hazar Mesut bir siyada nırsan ev mektubu. Yani bir nevi fazım belki okey tişteki de yani bu romanı bir hem cemiyet halk belirli bir fankırı bir tişteki de bir şey. Ev mektubçi de hafta Temmuz'da Hazar Mesut bir siyada sandı diyor ki Türklük mefkulesi bizim için münhaldır, olamaz. Biz fakat mefkulemiz, yani bizim mefkulemiz, ifrat ve iktidali tevhidi mümkündür. Kavmiyet mefkulesine muhalif olanlar, milletin meyanında menfurdur. Yani kavmiyet, manayı bu, netevi perver, Kürditiye. Yani mefkura sirkitiye, emni karakter. Ama mefkura ve mefkure ki her rast ev. Ki de aleyhi biyada ve evet vicdana millet da ne? Yani bir sürü siyada diyoruz. Yani bu dişteki de bir şey böyle. Tabii ki henek kavmiyet ya da kavmiyetçiydi. Net o kadar da aleyhi İslamiyet'e dair. Yani İslamiyet kavmiyetçiliğe rednadır. Hatta eğer kavmi fahvedilerine kere hizmet-i Türkiye'dir. Eğer sadece bir ümmet bu şey hizmet-i Kürdiye lazım. Hizmet-i Türkiye'dir. Lazım bana her bir behavra bir yani din millet bu kavmiyetine gelen behavra. Burada tuhazır yani netevi perveri mahfilmeye gelen netevi perveri pedidir. Nafık roman en nihayet bir süsyanda, Hazar Mesut bir süsyanda Lozan, Peyman Lozan'ı imzekir. Tuhazır müdahili bir mesele bir Ali Kariyan'ın netevi ne Sovyet Ali Kariyan, ne İngiliz'de, ne Fransız'da, bana kayıtlı dünyayla ben nihayetinde oknadım. Teşebbüs yapan cihetten var. Peki, bu işlevi esasen belki de o kadar çımadı vereceğim Rehsel Hazar Mesut bir süsyanda hatiya bakır. Sedem evet bir süsyanda demal Lozan hatiya imza kırır. Rehsesini bir yer gittiği diyor ki emidi eşkere bakabilir. Kabata kitlevi bir şey. Biçim milleti. Yani idi kabata beşartıyla ali gider ama kabata ki vekil. Jboy, jibistus ya şunda rehsel idi bir şekilde kabata rehsesini idi eşkere. Mesela elde şu kötü zaman mesela duan mektuba da heye demek ki rojeki sabit ve jimrakuyi
sabit ve demi vali ezirgani sabit sağır mı? Başla bir an sağır. Beni endamı Kürtistan Hali Cemiyeti bu sabit bey. Sabit bey jmıra bu ki vali muşi Halet Bey Osmanlı'yı Halet sağır. Halet Bey senin bir cemiyet başkanı olarak faaliyetlerini Ankara'ya bildirdi. Viyad Bey Sabit Bey bu. Vali ezirgan. Mici belgeler Sabit Bey var ki hatta Sabit Bey şartiyatı bize peki Halet bir halt etti. Bir cemiyet reisi olarak seni Ankara'ya bildirdi. Yani mici belgeler Sabit Bey var ki dema Kürdiye enbiya bena şerin ki zaten. İşte ki beşartı bütün de ki düz yukarı mali hep hasyan et. Yani bersi varmış bu sabit. Yani bu ki yani bir ya şurada belki rehsın idi bir nava millet da sen o aşklar aradı, şekler aradı, meleler aradı ve belki revşendir aradı. İdi bir mesele münakaşa ki yani bir şey değil. Çok fazla şekle yok ki bir terbiye idi. Çünkü statü tek bir şekilde idi şart merci behevra jiyanın ama bu idi bir siyada yani belki bir şundaydı daha güncel diyebiliriz. Peki esas kritik sağ hazırlanması bir çok. Çünkü her doğal işi hem de şopiyle gitti. Çünkü halbuki bizden de cahiliyeti ihbar kırın, civartı gırtına daner. Biz Türkiye'de vali bu şey ihbar kırıyor. Yani rapor ki ihbarlar. Yani vazifedar devleti her sergi vilayet ile rapor ki biz Türkiye'de ya. İdi eşkera bir mesela biz Türkiye'de belki Yusuf Ziya Bey levkedigere, leherenliklere, Kemal Feyzi bir şekilde çeken Ali Refis'in de vazifedar kırın dişini bastırıp şu Alkara'sın koşmalar lazım. Yani bak şiirmen dişini bastırıp. Yusuf Ziya Bey levkedigere, leherenliklere ve de mehine okuyor. Ev mesele idin navameler de haberdan yani ev tepkiyeti yok ki. Şu devletçi şokbe de mesela Kemal hatta biz çara meha tebabe sayılı Kürdi yok. Diğer zulümü. De bence meyda yani çıkı zaman bence meyda diğer zulümü çünkü hatiye rapor kılır. Vali Erzurum'un rapor santiye. Said Nursi adıyla bilinen şahıs Trabzon üzeri Erzurum'a geldi. Cibran-ı Halit Bey'in misafiri oldu. Bu bence meydan. Bizce Mehdi şunda bir saat ya. Biz Türkçe'de İloni'de bir saat ya. Yani Said Kürt'ü bir saat ya. Sabiye mi var? Yani trafik dediği zede. Size Şeyh Said Efendi ifade falan diyeceğim. Yani 7% her davet kinga halk metti. Ve yani şu Erzurum'un bu meyvani hatta okey ki tercüme gibi bu nişanıyla da. Peki yani ve çık haberde yani Portekiz'deki tercüme kırılı nişanıyla falan ben yani ve mesela Kürdistan'ı münakaşa ne ki? Ya Ahmet Süre Öge Evren bir anıyla kadar demiş. Ahmet Süre savcı mahkemeye yazıyor. Riyad Pırsa ama Bersi vafa bu hadise. Dedi ne Riyad Pırsa mesela Kürdistan'ı ve münakaşa kilirine gidiyor. Riyad Pırsa ama kıfşeye gitti Bersi ve Riyad Namati. Yani Şeyh Said Efendi'yle o sahibi. Kıfşeye gitti Bersi ve Riyad Namati. Yani ne faske Bersi ve biz sinasın. Yani ezber personcu da Bersi ve Riyad Namati. Yani Hadis'ten Şeyh Said Efendi tabii benim Fatiha'nın Şeyh Said Efendi zabibi ayrı mesele. Zaten deki var ama Hadis'ten ama davi
1924 payız. Peki payızı işte green vakitten çıkalım bile. Gelenler küçük bir lezzetli eserine Mustafa Kemal diye soruyor. Aslında bu Juba ok etti özür dilerim. Zelzele diyelim pasiller ama mesele ne? Mesele zelzele ne var burada? İşte bu idi. Biz çare ekimi de hafta ekimi beş Ocak Rander'a geldi. Hatta sarı kalmış şeydi. En nihayetinde bu halis bölgeler hediyetin ekitike yani artık ya çare ekimi, bence ekimi devam demada. Yani roşnek bir şey ama devam demada hediyetin ekitike gidiyor. Van hepsine bana davuya ev hediyetin de o kadar hey. Belgenami Sovyet'e de hey. Division hediyetin ekitike. Hadi naber ama da çiğ. Ama beri abine teklif mektup bu vasıta yani Halilzade Nail Bey teklif etti halka yıkıldı. Devcivan iş yapar da yani bu da Nail Sizade Halil Bey okey. Böyle nahiye müdürü karar verdi. Dosya halkı ve geç bu vasıta sevgi rahatlığı falan. Beşlevi işte hediyetin ama zaten hediyetin ki okey sembolik yani hem bir gazikinde şöyle zaten çırak hazici leşkeri bekati falan filan öyle bir muhabbet o duracak burada hani niyet ateş şeyi ihanet bu yüzden yani bu şey o hatım yuvalatı zaten o koşbeli hatım yuvalat yani bir yuvalat yapıyor zaten hem hadi bir ahire hem şu boy hava fazla navidiyan haber yani sohbet ediyoruz hakkında o atmosfer kişi persade yani hatır gaz hatta hediyetin bir daviye ama burada دخل جرين يعني بحث عندكم وخلاص بمك مثلا بيت الشباب مثلا بيت الشباب سسيو شعر إيلوني دا أكتب أمبيجن tam sevi mesela Beytü Şevval ve gelek münakaşa hele ve geleki yani bizim çaba dizine cüda yani işte şifre, aha bu galeti bu falan ama demek ki İhsan Paşa fazla kişiler okey Beytü Şevval İhsan Paşa bir anın İhsan Paşa tuhuni mesele ne olsa çünkü İhsan Paşa bir yazmış diyor ki planame ev ve Süleyman Ağa'ya melhefkir. Süleyman Ağa şınafir. Süleyman Ağa gere subayın alayı tabi seroki alayı omandan alayı gazi bıkra nanki bida. Divi varıyla melhefkir. Düğün nanıyla, düğün namharını da ne bafta servedir ev bir şey esirdir. Esas planı ev. Le belge enbiya bükün ani okey ya talimat ki hat kotun okey. Bırak alay derhal haraset betuşan. Bu şey ev talimat hat ev planame tekşu. Dema planame tekşu alay bereke betuşavabe me berdef ki me alizabek bırakışsız yabek men jibo ki bir mesele van bu yere emşirove bakın mişan ba ki Yusuf Ziyabek bedlisi yani bu hele yani braytej Erzurum'un nüve geriye hele efçiye çiğde be emçava bakın çabukun bu okey Dağıstan'da mişan bedlisi li ezihin de reda bu Alizabek begeriye hat bu khire tüşmanış tefenne gihan bedlisi bu ki de reda metegrafeki Cibrayil Faymez'in gırtışı Yusuf Ziyabek. Yusuf Ziyabek de diyecek ki eğer derse dava heye her eser bedlisi derdora bedlisi bugün muhasara bakın ama bırak şerbanen aşira ve bedlisi bugün. Bak biz uçaran var. Dedi derse da metüne bu her eser bedlisi muhasara. Bu en neçu. O menüleri işte embeşin mefirat. Yani bu en usak. Usak olmayan. Na ev
Hem dış eşkerak. Yani refıstın Ali kabat yapaya için leşkeriyle eşkerak. Yani refıstın da Ali gida yani hasabı bir şey daha doğru değiş bu. Kendi tenga. Çünkü dışarı bakın devlet fiyatıyken seden des operasyon. Yani diyat dışarı. Bu şahit çift fikri. Kodun en gaveki başta babacığım. Yani biraz geri çekilme. Hem bedengi bir habati bemeşinin çünkü cümlere vakit lazım. Divan şartlarda hem alikarya ögitine, alikarya namnetevitine, hem adamı ökame havatame in ökneki. Ne kişiye bir merhale ki emsili rakı. Asısya Zıvıstan'a yani Zıvıstan'a serhati lehmberi devleti enbiya ediyen bir karın hiçbir devlet korifay okey. Hizbe imkanı yüzeylere çoğu muhakkak ben de bahane. Ha tabii aleda öyle varın sevme. Yani öyle tahrik bakın, belki meheneka bakın, belki tahrik bakın, bana bir şey ama bana da lazım ki en küçük bir sabır o ne iman tahrika. Divan şartında hem seni rahat hem tektir. Dünyada çıktığını ama devlet niyet kiriye, beriya, bahari bir işe biter. Yani diğer kez mesela, kalk gelin mesela mesela sohbet kiriye. Derdoni falan kotiye. Devlet niyet devleti emtizanı. Rojeki, beriya rojeki yin ev işan ne geçtiği merhaleti biter. Devlet bir şey fazla. Via o kişi itiraf ki zaten. Ama sizde sıfatlıdan da ki plan el mesele takiya bir şey ki bir vakit takiya yaşasaydı efendim ben bekliymiş. Yani çünkü yaşasaydı efendi bir mesele de emin serok ki hadisat plan şurada serok gibi mesele. Bir şey yani bu mesele takiya öyle ve tembihdir yani sakinim ama bu daryam ne kadar hatta ez hirs bu plan derken hatta kahli ki yani mebeli hatta yani cinu ve gene hırsı ama ez çi bir manzara ki müsaade ki baltığa girdi ki devriye girdi ki beraha girdi ki yani silah kote girdi iş ketteler İdi peşi girdiğinde mümkün bu eşit terlivan bu ifade bir yer. Şimdi bu bir davi büküm. Bir davi büküm. Şikestine ağır esasen. Beklişim. Devleti efkir selam operasyon hakkı. Yusuf Ziya Bey halt kırtın, Halk Bey halt kırtın, Mela Abdurrahman Bey kırtın, Faik Bey halt kırtın, Ali Rıza Bey halt kırtın. Yani buranın kadroyu leşkeli siyasi halt kırtın. Evet zaten daha fazla devleti bir şey yok. Ha, devlet perseki belki diciler bir person yani çima Halk Bey cevzube vermek. Halk Bey besi vaviyat eder zaten. Ez derken ama ev iş destek. Divan şartı ki yani ne mümkün bu emri serbi kâbe yani bir müddet ne okey. Divan evet. Yani zaten emri serbi kâbe emri milleti perişan. Yani sedenler yani çünkü ederken ev işe destek zaten ne mümkün ev işi yapıyor. Şimdi bu mümkün emri bugün hatta demek de okey de işte. La hapse eşi yapmış. Yani panik içinde sabır heye münder basyan gavın zindiği Tekildar'ın bana ne karınlarını dişliyor. Ama gelen benden harif değil. Ama şikestine alıp tabi beytü şevabı. Şikestine dünya piranı. O şikestine dünya. Çünkü hasab kitapta piran dişteki tespit getiriyor. Yani yaşasaydı gibi bekliyor. Yani dema ifade, kalp kırtın bu şehsel efendi bağı kırma ifade üstlerine hazır üstü çare kanuna ağır, üstü çağıran da. Ancak deli derketi, deli yani şu abi evre kadi yapar, ne faslı yakın üstü.
dünya hamdiki zaten. Buraya da gerek sohbetine hatırlayın. Yani emir düşüş abi bir ganire şey meleka çamlı lici sohbetine hatırlayın. Gerek bir şey çıkıcı şey hatırlayın. Yani çıtkarlık çağırık kirak ama Grani fıkr Rahmani berketi ortaya en bahari ben de bahari mesela yani fıkr Rahmani müşterek adet ya eğer en dest bir büküm ama avut beni hodunun beklisi ne diyor? Yani yapmak da hasaplatını çünkü Diyarbakır bu çe hasaplatını kavat tarihi kısıtlı serhade yani kavat yani esas bir kısıtlı alleşkeri serhade çünkü ne yapayım mesela da Hasanan hele, Cebran hele, Zırkan hele, Emir'in bir şekilde Haydaran, tamam Haydaran münakaşa ettiğini yani hatta Hacı Musa'yı koy kişi komite istikrarında ama belki cara yetkili bu mahkemede lise efendim ki belki araç davis dozda siyasi da itirafçı yetkili gori kanatlarında Hacı Musa. Ama da beri de şey yani beriya dağıtıya hiç beriya mahkemi ciddi diyor bir rapor İngilizce de hep mesele yani bu خبرت کلی قسمی چی بود خبرت کلی چی بود آرمانش کشه بود لی جبت گلک سلامه سر نکرد yani hem Zülfü Büyükleri hem Ankara'ya namlı hem Kavada Herruali'ye bakıyorlar bu hem İstanbul Kumanı işte bir cephe hem mesela sendeki yani Türkiye'de sen Divan-ı Harba Belediyesi şimdi ezan işte Divan-ı Harba Belediyesi hatta ne yaptı ki ben de yani emin sağlıklı bir çiçek çıkıyor. Hatta ne yaptı emin arşiv var şekli bir mahkeme istikrarı şartı verdiye hani kısmetiyle adresinin kısmetiyle belgenameyi verdi ama ki yani dosya komite istikrar azadi abedisi veriyor. Ödeci parası gibi yani yönetmenlik bir şey olur derdi. Mümkün parasındaki siyasi doz akıtırsan üyeleri hat verir. Şimdi o yüzden. Le netice yani deponavi projede bebek has bir mesele hatlarını bir senali münakaşa spas Spas ekin bokek tahsin ve gavi dora haftını Şeyh Kasım Fırat Serokil Komela Şeyh Said ve hunduzanın ku nami ajbis şalakiya wan hebu to ew çalakiya hata qedexe kirin ke Kasım kar be asawi jî bike ke çima hatin qedexe kirin sebeb çi bû ew jî baş be kerem keke Kasım Çend dakika? bir saat. Bir saat. Şiratına ve emniyadıkın. O roca sezdiğinde roca despê kirina serhildana Şeyh Said Efendi kutuna ve Şeyh Said Efendi hatena kirin. Serhildana 1925 her vakti Van biranîna çêt kir, bi taybet biranîna şehadet ewan me dikir. Pir deng derne dixistin, devdora me dipêçan, lê bi fermî qedexe me dikirin. Toho me biranîna destpêka serhildanî kir. Me şahî çê bikir. Me meyrûta, Kurd, Ürol, dava kirine, dava nasnama kirine, dava destpêkirina şehadet û serxebûna milletê Kurd kirine, meyvan mesajı. Sistem jî wan tiştan da pispor e. Ew bizanin meyvan tiştan orada. Hesabê sistemê yeka din jî heye ku Şeyh Said Efendi û serhildana 25 weka sembol qebûl dike û naxwaze mînak û eser û
ناو و مغبر وان و ترکه دوله جبر ویه izin neda هم gelek bir aciz bun le meclisa seri bedelen gir beyanat kadar mesaj kadar hem vanacı mahkum dikin bu protesto dikin bu dibin çava bu 3 sal beri khunkhar bun vahşi bun hina 3 sal vahşet u khunkhari u inkara ve devam dike ve bu şeklanci neri ne beyan kır. Hem verin ser mesela سرهلدان 1925 کو بناو شیخ سعید افندی هاتی ناو کرنه اما هنه که بحثه جوی بکن بطایبت از تشتی کود دبیجم daha پر mesaj siyasine daha پر معلومات malbatine an معلوماتی کو او کسی کو مدی دیزور 5 سال بری 40 سال بری 6 سال بری ev معلوماتنا يعني معلوماتي من قيد قيود سيستمي نينه veya اوا انجليزان نينه مع واصلو مع مطبوعات انجليزان ان روسيوي نينه اوا تشتانا جاز تربسبور نينم رئيس سعيد وتحسين دوان تشتاندا آزادم کرد و پسپورن و گوتنی وانجی همو مقبولن و تگرک دی تشتین باش آنی زمان و واناش گشتی که این معلومات منن هند درباره آزادی جمعیت آزادی دا و شکلی که چیبنا و چاهاتی چکرن و پدری که جان تاریخی داویت همو نیری ناچی بود یا راستی کیه سرهلدان 1924 an 23 da ne daha peşten zemin avitişliğe bu. Hatta ji 1845 Jön Türk sistemeki örgüteki binave Jön Türkizmi Fransa ile Avrupa ile emperyal Avrupa'da hassas kırın lehember Osmanlıyan mücadele bikin, Osmanlıyan vergerinin, pişe mücadele hat kırın, Jinava, Jön Türkan, İttihat Terakki çekirin, hat çekirin, müddeti İttihat Terakki da Kürdancı, Alikari da İttihat Terakki denek mesela da, Kudgotan nispeten emri serbukabın, pişe mezek kırın ku İttihat Terakki Necat Perest'e, hukuki Kürdan deperiğe, Cenab-ı İttihat Terakki'ci cemiyeta azadi, Ali Rojenbir'in Kürt, Ali Diroknaz'in Kürt, sosyologin Kürt, hata ava kırır, bu mücadele devam kırır. Yani çıma bir adı bejim, merif azadi u serhildana و 25 شیخ سعید افندی ناو کرد و جهتون کار کرد. چاکو آزادی تأثیر اتحاد ترقی دا ویا کردعالی جمعیتی عفوا خاطیه آوا کرد و ذهنیت شیخ سعید و ریحوال نویزی که پرانی اندام آزادی بود و اوجی دبن تأثیر آزادی دا او حاکیتی شیخ سعید افندی ممكن لا يوي شيخ علي رضا افندي انضم مجي اما اصبر نظام لقى مجي معلوم بينه واختاكو خالد بكتي قردن maalesef ام باسيري مزمون maalesef خالد بك واختاكو تي قردن وبري قردنا خالد بك يجي بوير هنا از کرتاسی بویرا کو مصطفی کمال هاتیه ارزورمی از وی بحث بکن شیخ محمد رازی شیخ سعیده سالی وی 16 و شیخ سعید افندی مکتوب اقدامن و یک کس اکیزده کله کامن و به هر جمع خالد بگی
قوم مكتوب بر دا خالد بگی و شیخ سعید دا نفسی که مصطفى کمال چی بو یعنی تکیلی و حساب و چه خاطر سدانه باید چه بویر چی بو بشیویش تیزانین که نیرینا قاسم بگ و شیخ سعید در حق قاسم دا منفیه یعنی حس کرنه که قاسم منفی دولتیه بسیار مکتوبی داده میشه شیخ افندی شیخ خالد بک نزدیکی 20 ساله شیخ سعید افندی بچوکتره امریوی اولای خاطیه افند و شیخ سعید افندی زاوای خالد بکیه و احترام آویجیه خالد بک انسانه که پر دین پناهیه عبادت کریه عمل کریه یعنی گلک بیا چه عسکری بیاجی ما طرفی معنویجی گلک خورده و مکتوبی داده میشه شیخ محمد را دبی بهره بده افندی و داده دبی برا تو نراحت نبه مصطفى کمال هات مخواست کو ام قاسم و مصطفى کمال تکیلی وانا بهدون ندن چه کرن مالesef işte نوخارن دا مصطفى کمال امر ارل وچاکو مسینگر و بهره اول دبی دست مصطفى کمال بکه و قاسم دوی آريدا چون مسیج دست امر بردرد و آريد دست مصطفى کمال کر و دوی بابه دا جرا بود پاشا اگر رخصت او هبه از دخوازم بتر از نیم ساعت سرکم 40 دقیقه سرکم تشتین مهمه همی به هم را پاروا بکن به مصطفى کمال را بود خوابی گرد دست بزها کرد چو اوضا کتی را استراحت که وش امر بری فرا بود امر سوبای فرا بود او یک سوبای که برای یک مرفقی مستفی بیوازدان بچاره هیچ وجه عسکریش قدیه یعنی باش نزانم گوجه را بود براورن از بیرد سرکم چید بیشه و خاصی که به بوده و نیف ساعت 40 دقیقه ساعت اگه دندر داده بینه خالد بک ریاضی شیخ سعید افندی را راپور کی یعنی اول معلومات فیلی ندبن روبرو مگرتنه ابن شیخ محمد فیلن جمرا نقل کرد مکتوب من آنی دا شیخ افندی شیخ سعید افندی مکتوب خواند و عاجز بود دوباره تسام مکتوب دامن گو خالد بک تو مرفق حیفی ایجایی مادم کو مسئله هاتی بیاسته که ارزومی درکمه وره نوع عشیرات همه و انسانی کد پرورده کنه عسکری پرورده کنه انسانانه هنه و برات محافظت کنه و من وی مکتوب وی شکلی بردا خالد بک سان جواب داد و بکرتاسی از دیشن و برا شیخ افندی مستریح به قوت عسکری کود شرخی دا هاتیه آوا کرن همو بدست من آوامیه و مصطفى کمال بخوازه جی نکاره من در دست بگه و راحت نینه تو راحت بسکنه اب مثلا منه از آگادارم از فشارم توی مسئله دا و شیخ سعید مکتوب دیم چاق شیخ محمد و مدای و آجز و غزلا خالد بک اوها نکره سیستم ترک ظالمن حسابی من پر بشارتینه خودی آلی کار به و من مکتوبه دا و پشت چند روز جووا خالد بک دیگرتنه دوی مدت که خالد بک دیگرتنه شیخ علی رضا جی لسوریه و بیروتیه دورا دو محلوان دران سکنه شیخ سعید افندی مالدار بیه گله که ثروت اکلیل مثل هلیه و هم وانا çare serbike, ticaret avi biçimine, hemçi yani alakayı diplomasi ve siyasi kujeber şer'i ve şebabı da insanın geleki muhteremin kör çubuğlu Suriye'de ma. Baka İhsan Nuri ve Bedir Khaniyan ve Mala Cemil Paşazade ve gelek insanın muhterem bu Şeyh Ali Rıza Efendi doğru düğüm mıntıkada bir gerek. Vahta ku Khalid Bek değildir.
او سوري بيت حسن وحاضر ياخذك علاقه خوي وتشكر نوانا بشكل فرتك ومعلومات خدرة وتكرر رابورو لسر جميع اسطنبولي تقريبا دمها 12 دايه veya davya mehat olsan da, fazla mehat olsan da. L'Istanbul'e dehroş dibine. Dehroş dibine. Bizi dehrocuyla betaybet Seyyid Abdülkadir ra, bu siyaset medarı Kürdan ra, o kesayeti ku Brez Said Bahskır ku endamin تعب ترقی و آزادی نبوان همیارا جمعیت تعالیه کردستانی و اندام آزادی کو بشارتینه بوان را تقریبا دورا 10 رو جوینان چیدی که نتیجه بی جوینه دا قراره که هاتی داین و سید عبدالقادر واد زانم واد یاره کو شیخ سعید شیخ علی رضا دبیشه کو هون لورا قوته که تشکیل بکن ام بچن ولات ویال ولا حرکته که دست بیدیم کرنه سید عبدالقادر خیار دبیشه دبی ازی خیار و علاقه منجی جوالات گلک وقت دور کتمه و اسم حاکمی مسئله دینم دناوا کردستانی دا و هرن وکا از جویان دبیشن ممکنه که شیخ سعید شیخ علی رضا اندام آزادی ایره وکا سروکاتی و ام ده دبی هرن و دورا شیخ سعید افندی بجبن و را کسایتی که دلوی داری دهنه و پریویجی جه اندام آزادی اینه وکا کرمه قراسی وکا سلیم بک و گلکی جه عشیرتی و این زمان خالق بکی حسدی بانا اندام آزادی اینه دبی هرن دورا شیخ سعید بجبن خراب پیشن بکن هم بالویه هم احترام قدریویه و تناوع خلقی داره و به شکل هون مجادله قابل دست بکرن امجی استانبول و لورا ما تشكل يعني بهرب كان على هذا الشركه شغال فندي اتصال سريع جميل في طرابزون في اسطنبول ولا طرابزون وساحب زي كان حد محافظي هنا شوف بلبوان راهي زيريوان هبيه وجي طرابزون بحسبان بياض عربان والثاني شو شاري معلومه کو وانا علاقه واجب هر بونه کو تل قراب چاندنه چاره مهدا چاره ما چلدا شیخ سعید افندی دچخ شو شاره و یک اعلانه کی چه به عشیرتینه دورا دوست کس و دور نوان دوست کس انداجی این شش حد انسان بهش و اندام آزادی نه اوانج اشتراک بکن عشیر چه قرقه بازار انسان تینه و سیب قاریان دمليان زرقان حسنان وعشيرات وملاو بيشاتي منطقي قرقان دورة تسد كس تجبنها وشيخ علي الزاجي تشاري محيدة تشاري ماتشلا كما ورد قيد دبيجن والشيخ محمد وكا تيب حافظكي ويرن هبو واوجي بالشيخ سعيد افندي رابع عمره ليش شانزده صالبي بيا 11 صالبي وانتاري تلالا ام بيجي تلالا ام لقرقان وبراي الشيخ سعيد بوادين هي مفتيه بابير الشيخ ملكي وشي او تحبلاي الشيخ سعيد افندي انسان هنا وبرازيوي وام الهسبان سياربون الشيخ سعيد رانجون الشيخ سعيد افندي خال خيال دوري شخصيه طالبات وخدمات كاريوي و امچون قرقان جویان مجوینه کی چیکر پروژه ساعت کرد مجادله و خصه و شروعه هات کردن پروژه دیان دا کو قراره که هات کردن طرفی بیدوس کسی دا و نتیجه آن قرار نیست اب اب سرهلدان هانی کو ام دست پیدن کرنه veya ev hareketa ku em dest pê didin kirinê ev hareketa cihane li gor İslamiyetê merifekî ji bo malên xwe ji bo canên xwe ji bo zimanên xwe ji bo
بیر و باوری و ناسنامه خواه لحنبر ظلم رابه اویاد لیتراتورا دین دا قرآن دا جهاد و کسی کشخواه اشتراکی وان مجادله کنه پر ایوانجی انسان کامل بوده باشه و قرار دادن اف سرطان جهاده سر هر مسلمانی سر انسانی که بطان باوریه تریکو بر وی ظلمی سر خواهده یا دوامین او کسی که اشتراکی وی سرهندان جیده کن او جی گرکا بناوی مجاهدی وره ناف کرد و کسی که دورادا وره هلبجارتن ببه سرو او جی رئیس المجاهدینه و رئیس المجاهدین جی گوتناوی لسر مجاهدان سر امتی وكا وجوبية يعني أمبا وقرار هاد كرتني ودوي قرار حتى هناك في تقسيمات جي لكن وشيخ علي رضا خالد بقي حسني كلامي قراسي اشتكي جي إنسان أو كان حاجة كش إنسان عسكرينا سليم باك وسليم باك بشر جاي بعد هذا وأنا وظيفة دوام بين هونجي هرن بسرحته دا ايالات سرحته دا خدمتي خو بدون دومون الشيخ سعيد افندي والشيخ علي رضا جابوا بدغة حتى الشيخ باطن دبيجة كاكو دبي الشيخ علي رضا وايد دورة دومها سيما جوالات دركتيه زاري وي بچو كنه تو إذن بده برهرة سي چارو دمالا خدا بسکنه نافذار زي چي خواه وبرا بشترا هره قابلينه عشير وفرزنده وسليمان أحمد وفرزنده حسني خالد بهود بنا قابل نوان وحركات أخر بدون بنا شيخ سعيد أفندي إذن ده وشيخ علي رضا ترى مالاخه شيخ سعيد أفندي جوكن درد أو كي درد كواز قرقان وبري خد منشكوتي يعني قرقة بازاري دوي لا مالاخه توانم على سوير هنا وقالك عشير هنا ولو داره جوینه نیفچو چه که جوینه که مزنجی جواخشوری چه دیگه هدف آوان کردستانه که آزای سر مخابون کردستانه برای کس نویجه دین و نتو دیجی هر تو باوریا شیخ سعید دا لزمان کدی در کتن للناسنامه خودی در کتن لعرف و عادت و لعادت جواک خودی در کتن اندکی الهیه و شیخ سعید افندی و ریحوال قاضی بیان کرن و مبست آوانجی او بو بیاجی بزه شیخ عبدالله افندی تناوى صحبت کتاب من نکر ویش عوضتر من گوهداری کریه و مبست شیخ سعید افندی و ریحوالی او بودی ام دنابا تمام کردستان دا بگرم و زاگونه که 1924 دا درکی ده دمها ایرولی دا ماموسته دا واجستانه و daha مایکی پیشتایه و او زاگونانا تماما سر امحا و انکارا کردانه دویجه هر کسی که ترکیه بشی ترکه و تک زمانه که هی اوجی ترکیه بخارجي ام تو قوتك تو ملتك قبول ناكم وياجي لغور كردان نينا شيخ سعيد لغور نزينيات الشيخ سعيد وريحوالي وي نينا ام كردن عردن ما هي وزمان ما هي عرف عادة ما هي وام بيكون سر عرض قاري اخوه بإرادة اخوه بشاندة اخوه بدروخ اخوه بيجي دبیجه مگود شیخ سعید افندی برای که به نوع کردستانی دا جیب جیهره بیان ازاح بکه مشروع را دبیجه اون ملت کنه حتی دبیاتا کدوشن سر دیار بکری ویره که ها چه بده خلق دیار بکری لویدر هنک انسان ترم عسکر آن اتفاق چه بکن در که اون همبر الشيخ سعيد افندي وعسكري الشيخ سعيد افندي شارده كنت دار ترنجو تقريبا والمنطقه اقليدا شارده عسكري الشيخ سعيد افندي بسبب كذا كان كاسي سويج تنقرتن لوداري جوان سيفيلان هل انسانك وخوتانك قوتا اقليدا جي مالا ميري صادق تبيش الجيران جوان يكبيه
Çünkü esiri mıntıkayı de baş Şeyh Said Efendi de efendi de tu de jici esir ara merhamet edip karşı olan ne ben eva kurde falan gündiye ve hatiye lehember men silah tekile ve tügerek müdahale ne ki hem infaz abi veya hakim kim yemin bükün Şeyh Said Efendi de becer nadı bir nasihat bükün mebestana çizi diye tanrıları namaya dünyayı çiğe vana jira zafkın silahı bıgırın verdim buraya. Hakikaten biri satıp düşe ona verdi de o acı şimdi be. Roca tutuyor veya roca sısyame şerekten iddia ve tesadüfe jüri şerri duamin var insan jüri insanı kunarı hamoye demiliye o zamanı demili dağıtı aynı insan esirdi be. Biri sadık şişti tutaydı, her acızdı be. Her saviti yani her Peygamber Şeyh Said isyan etti ki. Böylece çiğettü, efendinin içine yaptığından ki. Ya çiğet, bize ki medhu berda yunus saati elbet. Şeyh Said Efendi için mahcuptu yani ki. Gazi dükkandı be, gazi dükkandı abi hamuaydı be. Tüccara hamudu be, ashama, nomi min hama, ashama. Çünkü de reis falan gördü be. Tu Müslümanı beledi be, az Müslümanı o. Peki debate kuru debate mesela hamur اجي ببي صالح خواه ببي اختيارية خواه از در كلمة بيز الإسلام وهذا بيجم حمو مسلمانه از بيجم حمو زمانه ويهه وهذا بيجم حمو جبلان بنديه اجباب تشتي كنت لك اتعادكي اجبونا وانا حياة افادتن تجاتي بلا دبي افندي جمال وار نقول جمال او ارمنيان بهر اتفاق جيتن وارمنيا رد دولة تشيكي hem Müslümanın ve Ermeniler'e devlet çiğnatı belirleyen şer'i vekiliye Şeyh Said Efendi azıdır ve millet bir her şey tuzalı. O evyan için var bu yani belki evyan böyle mina çirok ama tışkın taybetin yani me'huzi arşivin Türkan, Osmanlıyan, Cumhuriyeti ancak İngiliz anlıydı. Secde mehida pirane mala buraya kaçıran rahimda. İnsan kalbi doğru civiye doğru hazar kesi insanın bir silah zihne. Bu hatta ne te pirane için mektubu da arşivan da şimdi kahane elvan ha imza ha bir şekilde khadine. Muhammed Said el-Palavi el-Amedi Reisül Mücahid. محمد سعيد Diyarbakır'ı reis-i mücahidine imzahı bu şekli dinlemesiyle de sözde mehida vatan gülen tehe bu eva askeri ku hatına provokasyon çeker Şef Abdurrahim Cihenekli asabi diye belki Şeyh Said Efendi ra per ihtiram kırıyor ve zamanaki galis لدروا حقارة كريه وتي استرم شعبي ودر خم falan mahkum evine şer şeyde ve takin şeyde ve Şeyh Said Efendi bir acizdi ve bu takini bu fazla bir ve müdahale bu Abdurrahim Meşta diyor inna lillah ve inna ileyhi raciun hemş Xuda hatine انتصابات yarın ve yarın bakıda Ucuyla ister ki verdi ekli ulan mantıkan çevre çoğu tahsibe götü begere konusu veya düğün dıkıda bevi bu derdi ki ve ucuy saati şuva mektubi ve imza ve şekli cüda bu evine Muhammed Said el-Palavi el-Amedi خادم المجاهدين وخازن خدمتکاری شورشگران و وکا خلامکی وکا خدمتکاری جی شورشگر کرد راج شورشگر توزیعا باور قبول که انسان کی اوقاتی متوازی بیه yani yan gerek acaydu ne kadar di netev yani Şeyh Said Dindar bu an netev bu mesela ki netevi bu an
أوليبو كوانا جابوا أنا قتنا نتوى حق التوحيدي أولا حق توحيدي أمر إنسان بمحافظات نتوي ديكي بمحافظات زماني ديكي دبين زماني خو محافظة بكن قومي خو محافظة بكن ونتوى خو محافظة بكن دي دركبن أمر يا جهاد جدا نين جادو هاي نين شباب بيجرك مر يعني رد بكي متأكد كل شيء سايد حركات أو إنجليزانة بالتأثير إنجليزانة مثلا موسى وكركوكي وانا تشتين عيبا الشيخ سعيد رئيس بو آزادي بو نبو وانا تشتين لقوه من نأوك نعقلية كل 6 سالة دبن بظلم أسارة ديدانة هل وقتك سرهدانك ناوك الكردان كرنه بيت الشباب إذا ناوك الكردان كرنه لديرسمي ناوك الكردان كرنه جارنا قوتنا شاقي جارنا قوتنا اشقياء جارنا قوتنا مرتجي جارنا قوتنا هر شيء بشكل كي ناب كردان كرنا كردان كشتنا امينا بارا بي تشتين بش جدا دكبن gereka em nefes axwe emek axwe li ser yekîtiya Kurdan yekîtikî birûmet û serbelend û bi ihtirama adilane em gereka li ser yan زمانك خرج بكن إنسان ميخ محترم هنا وحقيقة جالك بسبورن مثلا ديرو كيدا والسوسياليجيا سوسيالا فردان دا دريب واري دا أجر بكت بقديم أماك بدن يفرزيب كار بدن شيء كنا فردان دا هدية خدمتكية وسه سالم تكشتن أم دبن أم كردن سه سال إجت چار پنجاه إنسان مدکوجن بیم جماعت بین أم كردن يعني دبيكو رئيس بكن جايبرا ام تناو بخاتي دا عدالتي شي بكن ام بكاربن فداكاري بكن ام بكاربن بيش روجا خوي ساس بكن كردستان يكي چار مرچي كردستان يكي ومخدور ملتك مظلومة وهم دي مسألة واقع بدي در نكرن فدي تعالى جمع سؤال بكي يعني ام بيان تزانين evet kutudoza serhildana Şeyh Said Efendi da çünkü insanın dini o kamil insanın cüda cehenneti da mesela hizmetkar ki Şeyh Said Efendi benavi Çerkes Hamid Alawiye hizmet avya nezikti Hasan Khayri sebebi idam avi civina vana mala Şeyh Said hatiye kırını شبابي هاتي ايضا كرني ويعني فرقه جداتيا علويان وسنيان وياتشن وها نكريه وانا جنبش رد كان وصالح بك دشيرا خويا وشاف وشاف في ايضا دبا ودبيشه دبيشم يك مسكي بكون حق yolunda müslufu hane harap olduksa da Andrea Hak'ta nüfuz hane veyran bu benzi bu harabetle biz manada ma'mur olmuşuz. Bu da manayla buna ma'mur olma. Huzur diye. Ehli hakkız, korkmayız. Berdariden idam eden, idam eden berdar eden. Em ehli hakkın. Em ji idamı kuştun için natırsın, mennet nakıl. Çünkü teyidi ilahiyle mesrur olmuşuz. Dâli Hudâcı em ne mesrur bu ne, mesrud bu ne, minnet ameci bu ne diye. Kul bizi zulmen mücazat etse de kul insanlık bu zalimi, tağut mek zahiren da ceza kırmeci ama şüphametine şüphemiz yoktur ki indillah'ta mesud olmuşuz. Ve muhakkak evkule kulüme zulüm kırına ceza daneme hem minnet nakın çünkü hem zanı kufuda bedel aviyan mukafat aviyan daye salihim de bir ehli hak salihim ehli silahim dine kıldım can feda evya işte bir vateku
o kesayeti ku şoreşe da hevne diş insanetin penavne, insanın behez bune, insanın cüda cüda rengin cüda da hevne, kesek ilkesi tahakkumu ne gotiye ez bir ders peybikim, jiber bir em gerek Essetara hali çi mesaj dayane, bu mesajı bakın, udana bu xati da cidesi kiçidi, cidesi ve kiçidi, çivon adına bu xati da yek zurek. Sülhaki, yek reziki, bedel çekirin ve evci bir fedakari mümküne, az da bizim peşe rojime, bu hem bu büyüknet xeyru haşida ve zeydekler kusurumuzda. Ji bo Cenab-ı Şeyh Kasım Serokê Komela Şeyh Said Efendi gelek spas dikim. Vê gavê 10-15 dakika navberekî em ê bidin. Vê navberê şûn da Giro xlas ki. wisa got. Baş. Başlayalım. Bir su bersi var. Mikrofon neydi ki mikrofon? Ser nave Partiya Velat Parêzên Kurdistanê, ser nave Partiya Sosyalîst Kurdistanê xêratina ve xêratin ser çavera. Destpêkê da dixwazim do komara Şeyh Said konferansekî dat ve devleta tir da Diyarbekir ve Qalaha kir carekî din em şermezar bikin û wê helwesawan wek helwesekî hukuka dişminatiye binir. İlove kek bayram şili beder ya kek bayram bozyel deşbek ku kurape wi vefat kirbu sermezer bu vay ne geçleri ezena sernave her du partiyan şia haftına kim ez fazla peşi diabeji yani gotine ki Afrika'ya debeje hatta ku şer biro kafune de bisine ve her tüm leşivan bahsa pesine xubde o çiroken xub lev zede Brasi temsilciye ne Kurdan millete Kürt Kürdistan'e heye ki beşmenliye ki netevi emre biro kapı Dici bu yerin diroki bönerin o ve çerçevede bömerkinin şirobe bütün encamın rasakin jedet. Dve çerçevede zufazın dest vakafına şeyden tevgara milliya 1925 banga yekveziye limedik. Axaftan u beştarin reza xoşku birayên delal û hemû bi xêratin ve konferansı. Ji bo amadekarina ve konferansê em spasiya kovara deng û çarpêv medya TV dikin. Ji bo ku hola xwe ji me re telefon kirine em spasiya rêveberiya dest soyê dikin. Beriya her tiştê em van alî û kesên ku dem hakaretan rêberê millî dînî civakî yê milletê Kurd Şeyh Said Efendî dikin şermezar dikin. Her hakaretê ku li Şeyh Said Efendî tê kirin li esê xuda li milletê Kurd tê kirin. Şeyh Said Efendî û hemû rêberên Kurdan yên millî rûmeta milletê me ne. Belê li ser tevgera millî ya 1925 sed sal derbas bû. Ev tevger wek tevgera Şeyh Said jî tê nasîn. Di gelek belge û gotaran da jî di navê serhildana Şeyh Said derbas ve. Em hemû dizanin ev serhildana anê ya milliye û a milletê Kurd e. Her şiqas devlet xwestiye navberê ku armanca serhildanê teng bike ji milletê Kurd û pêşeng û doza xuya millî her tibû xwedî derketiye û rê nedaye devleta Türk şîrî devletinin dinî. Teşkilat-ı Azadiye ya di serokatiya Xalid Bege Cibrîla biryar dabû ku bi amadekarî û xebatekî siyasî, leşkerî û civakî li Bakurê Kurdistanê serhildanekî dest pê bike. Weke tê zanîn Komîteya İstiklala Kurdistanê dibin serokatiya Xalid Bege Cibrî de di serokaşî Şeyh Axa Mîr Malla Münevverên Kurdistanê yên bi nav û deng hatibû avakirin. Di nav kadr û rêveberên Komîteya İstiklala Kurdistanê de leşker û pêşengên wekî İsa Nûrî yên bi nav û deng jî hebû.
Mebusê Betîsê Yusuf Ziya Bek jî yek ji wan damezranerên rexistina azadiyê bû. Ji bo rewş û panoramaya tevgera azadî bêtir bê zanîn, ez dixwazim navê beşek damezranerên azadiyê wara parve bikim. Doktor Fuat, Ekrem Cemil Paşa, Hacı Musa, Hüseyin Paşa Haydarani, Ehsan Nuri Paşa, Şeyh Tahir, Seyit Abdülkadir, Hacı Agdi, Salih Begeheni, Hacı Musa Bey, Yusuf Ziya, Halide Cibri, Halide Hasanan û her vekîdin. Komite İstiklal Kürdistanê ji rêxistinên Kürdistanê yên dema Osmanî cudatır bû. Ev rêxistinekî îlegal, veşartî û nûnerên wê jî hemû beşên civatê pêk hatibû. Her çi xas demek dijwar û teng da dest bi hevdanekî berxwedanekî berfireh û millî kirbûn ji rewş û konjektûra cîhanê alozî nakokiyên di navbera hêzên siyasî bê rêxistinî û hêjeriya hişmendiya netewî ya civata Kurd hebûna nakokiyên di navbera êl û eşirên Kurdan û her wekî din barê tevgera azadiyê girantir dike. Devleta Türkiye bi biryara serhildan û amadekariyên Komîteya İstiklala Kurdistanê hisiya bû. Loma jî berî ev tevger amadekariyên xwe temam bikin, serokê tevgera azadiyê Xalid Begê Cibrî û Yusuf Ziya Bek digirin. Piştî girtina Xalid Begê Cibrî û Yusuf Ziya Bek li ser daxwaza hikûmeta Ankarê Dîwana Herbê ya Betlisê dixwaze Şeyh Saîd Efendî jî bi behaneya îfadedayînê wî berdest bixe. Şeyh Saîd Efendî niyeta dewletê dizane û ji bo rewşa pêvajoyê binirxîne ji Xunûsê derdikeve û dişe Pîranê. Li Pîranê li ser daxwaza hikûmeta Ankarê leşkerên Türk provokasyonekî pêkînin û tevgera Kurdî mecbûrî serhildan û berxwedanek bêwaq û nekemilî dikin. Devleta Türk li gel provokasyon û geşkirina vêtifaqiya nava êl û eşîrên Kurdan gelek peywendî û peymanên veşartî û eşkera bi devleta Fransa, Britanya û Yekîtiya Sovyetê ra datîne û dixwaze bi alîkarî û piştgiriya wan banewdan û tevgera serxwebûna Kurdistanê têk bibin. Mixabin devleta mezin jî devletên müezzin jî ji bo berjewendiyên xwe di wî warî de piştgiriya devleta Tirkiye dikin. Serhildanên netewî ya Şeyh Saîd di roja sêzdehên Sibatê 1925 da ji ber bûyerek ku derva îradeya Şeyh Saîd Efendî û rêberên teşkîlata ziyadiyê dest pê dike, ev serhilan berê wext ku hatibû plankirin û bê ku amadekariyên pêwîst pêk bînin dest pê dike û rêveberiya wê Şeyh Saîd Efendî dike. Di encama vê tevgerê da dewleta Tirkiye bi 10,000 Kurd û Kurdistaniyan xetil dike. Bi sedan gund û cî û warên Kurdistanê dişewitîne û wêran dike. Biriya dadgehên terorê li seranserê Bakurê Kurdistanê û li Tirkiye sarta rejima red, înkar û îmhayê dest pê dike. û ev siyaset 3 sale didome. Rêberên Teşkîlata Azadiyê Xalid Begê Cibrî û Yusuf Ziya Bey di roja 14 Nîsanê 1925 de li gorî biryara Dîwana Herbê ya Betlisê li Hewsa Betlisê ji aliyê dewleta Tirkiye ve tên darvekirin. Piştî Xalid Bey û Yusuf Ziya Bey hatin îdamkirin, devleta Tirk bi plan û provokasyonên cuda nakokiyên mezhebî, eşîrî û herêmî di nav civata Kurd û Kurdistaniyan da xurtir û berfirehtir dike û tevgera Kurdî îzole dike. Mixabin di vê pêvajoyê de siyasetmedarên Kurd yên li Stenbolê jî li ser daxwazên siyasî û birina tevgera Kurdistanê nevekirî bûn bê îttifaqiya nav mala Kurdî vê li ber hikûmeta Ankarê xweştir dikin. Kadrên İttihat Terakî jî bi tecrüba teşkilatê mahsusa şert û berjên lemê li dijî milletê Kurd bikar anîn. Di destpêkê de deva hemû bi hazir û îmkaniyên ji tevgera serhildana Şeyh Saîd Efendî di destpêkê de di warê leşkerî de hinek serkeftin û destkeftiyên bi dest dixe. Hinek bajar û navçeyan dixebin kontrol û desthilatiya xwe bajarên Diyarbekir jî dorbeş dike. Lê ji ber sedemên hundirî û taybetî yên tevgera Kurdî
rewş û siyaset û helwesta devletên mezin ev tevger bi ser neket. Piştî bi ser neketina serdanê 5,900 kes hatin darizandin. Li derbarê 435 kesan da biryara îdamê hatayî. Şeyh Saîd Efendi û 48 şevalên wî 46 şevalên wî di Mahkema İstiklalê ya Şerqê ya Devleta Tirkiyeyê bi awayekî bêwqûfî hatin darizandin û di roja 29 Hezîranê 1925 da li Amedê li qada Lêliyê Çiya hatin darvekirin. Mahkeme çar mehan li Amedê ma. Paşê ji ber ewlekariya mahkemeyê çû Elêsê. Mahkeme her şiqas ji sala 1925 heta 27 ajot bejî em dizanin bi wan mahkeman demsalên terorê bi salan dom kir. Mebûsê Dêrsimê Hesen Xelîbek Haştbegê Hesanî li Elêsê hatin îdamkirin. Ji wan kesên ku cezayê îdamê xwaribûn 150 kes nehatin girtin. Lê din hatin girtin û îdam kirin. Berê gava em vegerin 3 sal berê li şerk û mercên wê demê binêrin îmkan û sosyolojiya civatê li ber şavre derbas bikin. Pêvajoya wê demê baş binirxînin ez bawerim em bêtir bigîjin encamên objektif û rastseqîn. Bi kurtayî em dikarin bûyerên 3 sal berê gorî şerk û mercên îro binirxînin û dersên pêwîst jê derkin. Em dizanin ku beriya berxwedan dest pê bikin Mustafa Kemal û hevalên wî bi protokola Amasyayê di pêvajoya Kongreyê Sirûbû Sêwasê de gelek fen, dek û dolap li dijî milletê Kurd bikaranî. Di sala 1922 da li Parlamentoyê Otonomiyê ji bo Kurdan kanûnekî amade kirin. Ji hijda xalan pêk da. Di Parlamentoyê de hatibû gotin eşkirin. Devleta Türk di wê demê da û îro jî bi proje û planên dûrî milletê Kurd ji bo wan bixapînin bername û projeyên demkî dixistin rojevê. Îro jî ew tişt di rojevê de ye û devlet carekî jî di 100 sal da dixwaze milletê Kurd bixapînin. Lêberê piştî 3 salan îro neviyên Şeyh Saîd Efendî, neviyên Xalid Bege Cibrî, neviyên Seyid Rıza, neviyên Pêşeva Qazî Muhammed, neviyên Mala Mustafa Barzanî Nemir, bi xebat û têkoşîn bi xwîna Pakrevanên Kurdistanê dersekî mezin li peymana Lozanê xistine. Li başûrê Kurdistanê herêma federe ya Kurdistanê wek fermî ji aliyê hemû dewletên cîhanê ve hatiye qebûlkirin. Li Rojavayê Kurdistanê rewşa de facto riya statûyekî siyasî ji gelê me re vedike. Xwişk û birayên êja beşdarên Rezat. Îro di sedsaliya tevgera millî ya 1925 da Şeyh Saîd Efendi, Xalid Bege Cibrî nûnertiya hemû şehîdên Kurdistanê dikin û nameyekî wan digînin me. Şeyh Saîd Efendi, Xalid Bege Cibrî îro deng û bangê Ahmedê Xanê digînin me. Şeyh Saîd Efendi, Xalid Bege Cibrî îro deng û banga Şeyh Ubeydullahê Nehri, Şeyh Abdüselam Barzanî, Şeyh Ahmed Barzanî, Simkoyê Şikakî, Seyid Rıza, İhsan Nuri Paşa, Pêşeva Qazî Muhammed, Mala Mustafa Barzanî, Abdurrahman Kasımlı, Sadık Şeref Ekenli, Mam Celal û hemû rêberên gelê Kurdistanê û hemû şehîdên Kurdistanê digînin me. Şeyh Saîd, Xalid Bege Cibrî û hemû şehîdên Kurdistanê îro ji me re dibêjin yên di nav partiyekî de dikarin bibin yek, bila bibin yek, yên nikarin bibin yek, bila hevkarî û ittifaqan bikin. Yên dikarin hevkariyan bikin, bila di nav danû stendin û diyalogan darin. Yên nikarin diyalogan jî bimeşînin, bila dijminatiya hevlekin. Şeyh Saîd Efendi, Xalid Bege Cibrî û hemû şehîdên Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê li benda ittifaqekî stratejîk ya netewî demokratîk ya xurtin. Li benda wê yekênek û li ser daxwazên acîl yên milletê Kurd hevkariyekî birfireh pêk were û bi wê hevkariyê hemû aliyên Kurdan bibin teref û mixatabên dewleta Tirkiyê. Şeyh Saîd Efendi, Xalid Bege Cibrî û hemû şehîdên Kurdistanê li başûrê Kurdistanê
لبدا وی یکینه کو یک رزیا کلمه حکمت خور یا یکتی ملی اجتماعی به آوا کرن و ev hükümet bikar ve yekitiya dezgeyin peşmege evrekari, abori, diplomasi ve beri yen herama Kürdistan'ı pek bine. Dezkeftiye federali bir pareze o peşte be ul gel Bağday'a gel hemu devletan ve yek aliye kitap bigerin bugün muhatap. Demek ki gelek risk u hateru fersenden hevra leber deriyen gele mene Şeyh Said Efendi, Halit Bege Cibriu, hemu şeydin Kürdistan'ı dibêjin, li Rojavayê Kürdistan'ı benda wê yekene ku bername û yekirtinekî netewî bi daxwaza statûyekî siyasî, netewî, coğrafî, hemû aliyên Kurdan li gel Rêveberiya Şamê li gel hemû devletan bi yek dengî û yek helwestî wek terefê Kurdî bibin muhatap. Mümküne kuda encama van peş hatiyen li rojelata nezi o rojelata navi herek fırsatın mezin her ber deriye xuşku birayın meyin rojelatı Kürdistan'ı. Şeyh Said Efendi, Halit Bege Cibri ve hemu şeyden Kürdistan'ı dibêjin jibo ku gelê me karbin van fersada baş karbinin o destkeftına dest bixin dibe hezê netewî yên li rojelatı Kürdistan'ı ve awayekî berfire Efkarî û ittifaqên xwe yê netewî û demokratîk pêk bînin. Belê Şeyh Said Efendi, Halit Bege Cibrî û hemû şeydên Kürdistanê dibêjin îro ji hemû deman zêdetir pêwîstî bi wê yekê heye ku li ser eşmendiya netewî û demokratîk li her perçeyê Kürdistanê hevkarî, ittifaq, yekrêzî bên hinandin li nav hêzên her şa perçeyên Kürdistanê û diasporayê da jî tor û mekanîzmayekî ku bikar ve koordinasyon, hemahengî, diyalog, danûn û stendin, li hev xwedî derketin, piştgirî, alîkarî, şewra navxweyî, bi hev re diyarkirina fikr û helwestên helbeş bihûnin heye. Rêzdarên êja, devleta Tirkiye zêdeyî sed sal e rê siyaset û hişmendiya xwe ya dijî Kurdan dimeşîne. Em bangî devleta Tirkiye dikin ku dest ji wê siyaseta xwe ya beyhude ya li ser înkar, asimilasyon, îmhaw li dijî Kurdan tê meşandin berde û gavên ji bo qebûlkirina nasnamaya milletê Kurd û bi cîhanîna mafên wî yê netewî, demokratîk û kültûrî babêje. Ji bo wî jî divê weke destpêk dewlet dawî li vî şerê heyî li şîdetê û hemû çalakiyên çêkdarî bîne divê devlet ji bo çareseriya Pirsa Kurd û Kurdistanê bi hemû partiyên siyasî û destgehên sivîl re dest bi diyalogê bike. Li Bakurê Kurdistanê ev sed sal e li hemberî vê siyasetê devleta Tirkiye tekîşîna milletê Kurd ya ji bo azadiya Kurdistanê rawestîne tekoşînekî dimeşîne. Her vaha tecrübeya sed salî ya Komara Türkiye ispat kiriye ku hatta Pirsa Kurd û Kurdistanê çareser nebe dê li Tirkiye jî azadî, demokrasî, edalet û wekebî ew ê pêk ne. Di sedemîn salvegera destpêka serildanê da em Şeyh Said, Halit Bege Cibrî, Yusuf Ziya Bey, Doktor Fuat û hemû rêveber û beşdar û şehîdên serildanê û hemû şehîdên Kurdistanê bi rêzdarî bi bîr tînin. Bi wê wesilê em carekî din diyar dikin ku divê devleta Tirkiye cihê mezelê Şeyh Said, Halit Bege Cibrî, Yusuf Ziya Bey û çil û şeş hevalên wan cihê mezelê Seyid Rıza û hevalên wî cihê mezelê Saîdê Nûsî eşkera bike. Ji bo em ê godar kirin, spas dikirin Mariya Bas. Jigatin ji bo bîranîna şehîdê Kurdistanê navê Belê şehname bilerin şehîd çarpel medya em gelekî spasê we dikin, spasê hesê panelîsta dikin û bi münasebeta saliyê tevgera netewî bername me li ber diqede em spasê oda bazirkaniya dikin û em carekin dewletê rûbeş dikin ku çalakiya komela Şeyh Said jî protesto dikin heta bernamekî din bimînin xêr û xweşiyê de bi xatirê we.
Ve gavit de fazla dakika naber